Yes, mana pastor. Yes. We attend. Nyene muzio. By the way, umita county bo. Nyene umita wadora Masongaleni. Masongaleni ile Kibwezi East. Ku ya Kibwezi East. Isu katika nani na tuki kambo sub county. Isu Makueni county. Lazima county. Na iba ndize kwa nuka na Makueni kwili ba Nairobi ndo bazonge twe. Makueni ndo muzio. Nondo mundu no gwetwa Governor Sakaja. Noni ya yumia speech ya sekana Mao and Mona mundu yoyote maovisaa ma Kanzu mona mundu Ukamwosa video kana kama musivi ka video ila mende ono kuna waya wo izi nowadays makila sia mayumi ando kundu kula matelo tea kona mozo kama musivi ka video kake kwa kumitandaone na isa kaja na sia ando ma Kanzu wona mundu koza musivi wa video bibindana ila wende ono boko mawaya wako mundu zine kuambeni kindu maintain unaenda city of order na hiyo watu kwa record shika hapo pia. Yes, that is obstruction of enforcement of justice. Don't think that do your work, do the right thing. Mbona wanachokoza nyinyi ushaona record polisi? Kwani wanafikiri nyinyi nani? Hizo utono choza hata weta moto. Wezi Sakaja tuna mwezi ta senator musio. But ndana nena mono ana nene asirusia national government kutetea serikali obale kusia mtambosu. But now Sakaja nuna neni tama nane mutongo wiliata kindu chambe tama na pesi ndo kwetyo bila no kuwa no to senate mala maingi na ndeudi in fact niwe ko taongela ngilo baine etwikana ndisi anza ande Kenya. But now issue ino ya muthukumi wa Kanzu ni muthukumi wa athukumi awia ko thukuma wa mwene ndiyo nengi muthukumi wa serikali. So ta muthukumi wa serikali kila chondo kwika paige ndo kwa ile kwetha hivi tha no what kethani koti ukosa na wose ta kwanza ile elite aile kwetha ainengane koti ayosa koti kwanza ile elite. So ndi kuona pena thina wako kuna muthukumi wa Kanzu pisa aithukuma paina thina paina no tusi muthukumi wa serikali ugwe kwa mbesa situ koti witu tu wete ko kubinidi mbosi wa muthukumi usu. So ideta tima mbosi ma muthukumi usu pe makosa mauto imo kuna visa tio kuthia wetu la muya wangu wa privacy no nitukisi uyu ni muthukumi right of privacy mwezi mundu ni kuya bosi wa gu mundi uloko wandikite akenda chochote pala wewe akenda kila kindu chonde kwa witha au munengete nundu ni wa mwikiie na akeni wa kwikiie. So idhi muthukumi wa Kanzu ni ndete andikite aibeto na koti witu idete wete onake mwene wake huyu ni muthukumi wa serikali witu. So kumukuna visa paipa ndo pena problem na nito Sakaja usio kiengi alea umwia na niwendi advise wa ewa wiki na alea si dina maanisha au muthukumi wa Kanzu akuno visa muthukumi wonza wa serikali ona mwalimu isomete klasini aile kwithwa ai record wana camera CCTV camera ukethia ni weneke undu kusomethia no ndu kwetio kuna sindu cia klasini kethani mwalimu kuteredenisiana undu kusomethia kila kindu chonde kende kila mundu wonde muthukumi wa serikali ni wale kwithwa eo ni record ekiata na kilo kuthukuma. So maovisaa ma Kanzu Sakaja analea ni kwithwa ni wese saingi ni makona na wena maundu mondo sani wese kwithia maybe la mwaza ka BBT kana tumana twele kana silingi miongole maina manika no loza ni muno kana ni glati kita harassment ni ulosani nundu ketha kamindo ka matumbe kawanza ka no kieke wanzani ebiani nise mama kai mebia ile biani yaku kala kasimogi ka no kiewa ethia ulikile bau na no utando ile ota mandoka manoza ka BBT na wale yakunya mbesa meta ni abu onde makasanga mbesa makamando no minana nagu. So kuminana nagu ni kwelo lini na somogisi yako wona juta kindu kisio tori jailo. So nundu ila ingini woni ondo mako ni visa mathitanga matumbi mene na sindu siene bailo bi sinjo Sakaja na tetea na yona ta kindu kutetea esio sio kandi vice wewa au ni makosa. So for me to Governor Sakaja please ikije kana mwene ndi wa ilobi ni wathuku mwanesa pate ulusani na kuthuku mwanesa pate ulusani muthukumi wa gwa mino mama ni wa Kanzu no kuno visa adoza ongo aketha aikia kutwa isia corruption ila withukumini wake lakini wa matayo wa meaiti kama kuna visa meambia kwithiwa maiko na maundu moyu matema sio nundu imeze alafu matu kwata tima kuna visa mahito thunu of which nyendikia in fact nyana sia uyono wako wa kuna visa na wa utangaza ndiki yake nundu sinu wewe wako langa ibambete. So Sakaja kiuno na neni na no sio kiengia yake correct aninge muthukumi wa Kanzu popote pale ono ikuna visa ndokathulumu mundu na wenda neza ngai ya kwathime ndokathulumu mundu yani wako ula uthukuma. That was my point, that was my take.